non mang feel nang le lo yo ni tum la se feel long pini pikam se bang ma pini nampak lang ponyik la ke pini Republic Day la se kado kalian ta happy Republic Day la yo non feel long sedolo la pen non la pu jer po inut than jatang lok la William la so channel bang subscribe lang betel la so channel bang link description long nam pidat po William Vlogs po lalu ke video nang lang do nampak juno kado kabe dak kopi pima kedo kabe la nampak lang mon po lalu video lang nampak juno ente la pen channel jong si subscribe lang betel channel bang subscribe no la pen non nang lang do ente audience ko an sidoma ave ma la non la pu gallery lo la pu natapak lang po nang pu film nata ceng bom lo keceng lo ceng bom lo yo la lo yo asli video nang lang do nampak juno ente la pen channel subscribe lang betel channel bang subscribe na. Welcome to my YouTube channel RST Vlog. Video nang lang doon apa judul no di Republic Day. Miss Susmita Namasudra from Binapani High School, Miss Anjali Das from Dipu Golf Girls High School. For this, may I kindly request to present the first place to Miss Seema Gogoi from Dipu Golf Girls High School. May I request the Honorable MP of the 3rd Autonomous District, Mr. Horan Singhvi, to kindly do the honors. Miss Seema Gogoi, Dipu Golf Girls High School, for the essay competition. And for the second position, Miss Tanvi Kashyap, Erudite Academy, and Miss Purtimi Kangri Toplipi from Erudite Academy. May I kindly request Chairman of Corbin Long Autonomous Council, Mr. Longki Timo. May I kindly request Deputy Chairman, Mr. Vijay Singhi, to kindly do the honors. Second position for the essay competition, Miss Tanvi Kashyap, Erudite Academy, and Miss Purtimi Kangri Toplipi from Erudite Academy. Congratulations to both. Now for the third position, Miss Susmita Namasudra from Binapani High School and Miss Anjali Das from Dipu Golf Girls High School. May I kindly request Deputy Chairman of Corbin Autonomous Council, Mr. Vijay Singhi, to kindly do the same, presenting the awards to the third place of the essay competition.
Karbi Anglong Autonomous Council, Tim Karbi Anglong, Kamnan Klem Rapet, IEM Kahai Pidoan, MIC Kahai Pidoan, Karbi Anglong Deputy Commissioner, Karbi Anglong SP, Karbi Anglong DIG Pencenglok, Army officers, Laben Nangacetang Don, Principal Secretary Karbi Anglong Autonomous Council, Secretary, Joint Secretary Officers, Pencenglok, Tinida, Alira Chamnang Epidon, Dipu Government College Pencenglok, Ahin Benkebang, School Students Satum, Lapenge, Nili Kaceng Honai, Karbi Anglong Rakedoan, Salpi Salpu, Liso Ejan, Epo Forum Nepai Forum, TB Githi, Aprangsi, Dingding, Prosecutor ini Republic Day, Katalong along kerangan abang tukang pietung apandan ini, ninga klong penang itu apan, suri ningkat jingga kadong pajik lo kadong. Ini ingin Prosecutor ini, masuk katalong bodoh bangke, ningkan suara sirike bakino, ini nggak bangke. Kebon kabetin, lapen ke karjema bangke, lapen keno bangke, insang tim bersih, ini dunia orang bersih sini. Ini pabrik ke Tawara vedet pagali bo, tawara tare set jo hoppu ke dami anta. Jabatan Nasional Liberation Army, NLA, United People Liberation Front, UGRF, Karbi Longni, Moktajar Hills Liberation Front, NLF, Kuki Liberation Front, KRF, Tawara set jo non sungai mudik yo. Kalau non ang song dam senang teh. Council of Karbi Longni, PGC KFH, Nili. Tim Karbi Anglong ini pada Karbi Anglong Autonomous Council, pada Karbi Anglong rah, harap boy penalang itu Nili.
Kejut puasan lah ya, Ariel hai tak pakai apa tak, masih mana hai tu itu, non bang feel situ lang, tapi kita mesti kumsiki orang lah, lakukan galeri kamu full kan non kenangan dam loh, lah nengke non lah kita bang feel loh situ lang ya, apa masih pas kita masih kan dam lah hai bang kan non full enang loh lah, masih kejut puasan loh non ya video bang kente lepas ancol loh, next video let's know, bye bye.